Salak Coba Gurau. Dari Ramayana. Woi, Sawir, mari dah lo. Gua dua mau totong kopi ya. Mga paitam, ini ada kopi na do. Apa kah? Manga. Makambah lakang ng paitam. Aduh, mai mau kopi di kodua. Mga paitam yung mo. Gua dua kamari kau ngopi ya. Manga jamu hari jinan dah. Yo, kalau ladang mo banyak kamu hamba paitam. Kalau paitam yo duduk sanang saya mana mau piti. Kalau ambo mo pacah tulang apa garek kalau bau ke mana mau piti mo paitam. Iwo, mantulah pangkaryanya. Tapi tuh, jamu kok panen ah. Wah paitam lah rusuhan na paitam bantu lah bantu tabalikin capi paitam bantu duduk man. Di mana karusio itu ah? Di mana karusio kau Sawir? Panik, bu panik. Ambu taundang pemendoa. Ambu taundang peberade. Kadang-kadang tibu kawan menurut ke rumah bau pemelanda. Main begitu. Ya. Ambu paniknya kuah Sawir. Batam. Baju gua, kamu kan baju gua, baju namu baju beloriang-loriang lah, namu batik. Gua baju batik tu. Kau tu payment doa dia paitam lah. Iyo, pe mendoa, pe berale, pe main dah pe tua. Ya. Lima orang guanya dah. Goblok kan banyak di Ramayana tak paitam. Kawan bu ada kerja di Ramayana tu mah dia banyak baju batik macam merek Limanya Ramayana. Ambur kini ku sibuk mengurus ladang, orang mengontrak, orang memagang, ambu sibuk aduh mau tentu dulu. Nan mu anamu Ramayana mu deh, Ramayana dah. Tentu tu ambu di mana ambe? Ramayana tu paitam letaknya di Jalan Pemuda di Kota Padang, Jalan Pemuda, Mall Gadang Ramayana ko paitam. Gadang cukui nanyo jual $1. Mulai dari pakaian sampai kebutuhan sehari-hari. Cukui $1. Apa nan paitam tanyo ada di sinan. Apa lagi paitam tanyo baju batik tu. Lengkap di sinan mah. Ni ndak ada nanyo jual. Ubilo ka Sawir aja ambu ken. Ramayana rum. Kamol ke Sawir dinga. Kamol. Bilu ka pa ya gena. Do ka babo ambu. Dia nak tahu lu ambu dah di mana mall Ramayana rum. Yo la langkuk di sini dan tu sado. Lai ada piti paitam untuk kapai ke Ramayana ko. Kalau lai ada piti paitam bisa pai yo. Saya nak digarian piti kini ko paitam. Sawir tanyo tadi. Piti. Wah. Mu sudah mau sawar. Wah, dah mulainya wajah dia orang sawar deh. Ikut tu mau beli juta mau jual dia nak. Parete tam. Parete ah, parete ah. Batam. Singgah lu. Pak Rete Ato. Balik cerita Pak Hitam yang Sawir ada saya. Kuah Pak Hitam kuah. Nyindak ka membali baju batik lo. Ka Ramayana. Tu bosaran kok dapik ka Ramayana cetam. Contoh parete aku baju Ramayana ya pakai ya. Kirain hak segala bangsa kan. Kalau masalah pakaian, Ramayana tu nak lawan. Apalagi batiknya Pak Hitam. Sabana rancak-rancak, model rancak-rancak, banyak modelnya. Dan harga pun murah Pak Hitam. Ndak sama lo. Orang ada jual batik. Tapi batiknya murah ya murahan. Kalau Ramayana ndak. Rancak-rancak bamerek lagi. Itu Pak Hitam. Saya mantap-mantap deh. Bisa ambu cari nang katujung ya.
Ya. Warnanya, gari-garinya, petak-petaknya dah. Ya. Bisa ambu sading dah. Itu Ramayana tu. Ambo sik kwa. Baju pai santai. Pai kwa. Ke sawah mah tetap keren. Keren hak segala bangsa. Nampak ambu gagal lu baju tu. Ya, baju kau rumah. Lai santai li rancak. Apa hitam kok. Jadi Ramayana tu lengkap hitam. Lengkap. Tapi kau pai hitam beli baju batik, aja baju batik ni cik hitam beli. Alai. Bali sembako. Nak murah sebenarnya. Yo. Murah meriah Pak Itam. Saya beko Pak Hitam kau bisa bali apa, bali bare, bali minyak. Nyonya kan minyak. Kadang hatinya kita mau. Oh iyalah. Minyak dia yang kadi sambo lah itu. Ya. Itu. Jadi bila rencana ke majak Hitam saya. Sana ambu majak sawir bisu paling ah. Oh bisu jangan Hitam majak saya. Kalau lain namu tu nyo ambu. Ya. Aja lupa. Kalau pai kamol tu, awak harus tetap 5M harus tetap puan. Ni tahu petan 5M. Ada. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauh dari kerumunan. Itu yang cik lai. Aku bisa dibaca tu. Aduh di situ tu. Yang penting jangan lupa pakai masker kau. Besumbek muncung ya. Besumbek muncung. Karena awak pandemi awak belum selesai lah tetap. Dia pergi kamu awak tetap awak jago prokes kesehatan. Ambo sebagai rete itu mau sampaikan. Beko kamu kau awak dia kadang-kadang hati beli baju batik gua. Yo. Lupa masker. Dan masker tu nak beli di sekolah dah kan. Ni di sekolah. Lalu dia kan yang lah. Iko kan awak di sawah. Udara segar. Awak tetap jaga jarak gua. Lah, kembali batik. Aku banyak kawan sawir ada senang tu kerja tu. Dia punya bimbing ni kawan sawir semua. Tu le kapai Pak Reti tu bos. Ni, mau cari lomo banyak ngurus warga gua. Aduh, orang ngurus suri di rumah. Tagu le banyak pitih kita juga sawah lu. Tahu lah, sawir servis. Jangan lupa diajak sawir aku makan sini banyak kafe-kafe makan banyak situ. Duduk sesantai lebih lo Pak Hitam kamu lah. Misi mau jeluh. Yo. Pak Hitam, sawir. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.